O Elmo Elizabeth Nonroforo o ndong talenta kavalevu na Radio Fiji One. Nimbula bilak. Ayongo ero ni mainandi. Ondo talenta kana varro ngana ndomo bitu na Radio Fiji One. Set. Oya welina kumaimbulu mayobe ambotele. Ondo talenta kana varro ngana Radio Fiji One. Na ndomo ibiti na wonga ni biyani. Bola na dangonga tsetse bala Wanga Jackson nandi kima mindo talenta kana varro ngana Radio Fiji One. Na Radio Fiji One na ndomo ibiti na wonga ni biyani. Ni sambulu binaka se koingo na leka ni nonde tukutuku tomani na kina rongo dina kisi ni talatala Yohane Baganranu embaki vitu suluka lima kai talatala ni lotu Back to Eden Church na mata velo elewe suba ni kuwa Baganranu embeita kina rona dala ni kudu na ngauna rakemba te ukini bagalotu na ronondolu tirikatolu warita Baganranu ni babubuli bagayango bagarita gabera una rua na ngone lewa kasianga ni kudu kurio tal Baganranu ni beka wa dora be rauna rua babubuli babuni wai ka barita ni okwea babubuli binaka beira na nona le ni lotu wa dor ni tobongo tal be rauna rua na marama na loma ni bai ni bulo September kino gotoba ni runondolo tika tolu ena ngone batorin kina na matabile wai ke baka pa mutaka endu beira na marama ka kuduba warita Baganranu ni rasa klandi iba kina lau ni lotu o irna leo ni lotu ena non rao ni kadhibi koya merawatina na marama kede eratiko ena loma ni lotu warita na marama ni leo warita na marama ni lewa sitir na via ni siang ni dondonu be na be babubuli bagata bulido talatala be irna nona leo ni lotu ena ke tomani na kena rongo dina kisiongo ena ba rombu kongo totongi mate ki vali bebesu endo na tangane ni otina nona lambata endo na turanga embaki vitu sanguga diwa ena bana embaki saoti pagandin taki no siuta seru lambati babu ram butokoda tolan raulima $7 kabaka ma na nona itiko totongi te telanga wa seli rambolea me tini ka rona embaki ena loma ni vali bebesu ena dala batanga ngo nama ki mena vai dori so na bebe sau na be lau so membaleta na be ka me bono tani na nonda bonua pandita ni tu gongo o borenge bani marama na nonda lilu ni mateni tu kasa torne tu ba minista ni be ka ni bono tani na ka vitu sal kontu ni boseka na United Nations General Assembly kai vai dori mai New York ni kuwa poreta mani marama ni tiko na ngandre men bako ko taka na be kani kena be mateni tu ena nonda burubura kinangito wawarau na mata timi ni mureni tu Cowboys Minnesota kena timi ni Police Sharks ena bugni finala ni Vodafone Cup ena moni madho ngo warita na kapitani timi si Kelly Mbombo ni sanga sutsar ni kilelebu na gitongo ena esana ba turang ora ia ena sanga merato na rawata na gangka merau ni bukida na non rabaka sama ena buku ni gitongo ena tebuta ina final na be mama ni tolu ena bagaro isarango ena rara na Prince Charles mai nandi rawani na rongoda na kiana kambura kini gitongo ena mbula FM mai da bekir na bagaleleka ni non de tukutuku ni bugading vinaka Bulangga salam itinai korbotan ando tali tak navarro ngena bula FM namban dua ena sere. Volvina gua saukuru todo tali tak na bula FM. Nimbula narango lavinia tau keni korro ena kasi. Ando bakro ngan bula FM namban dua ena sere. Bulvinaka yang makereta menandi Nesbea Nambula FM namban dua ena sere. Pa korbo ta sanga talent on station ni rolerua namban dua ngan bula FM namban dua ena sere. Bula FM number 2 NSR.